بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ಅದೇ ಮಿರೆಗೆ ದರುಸ್ಕ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆನ್ ಬಲಾದಂ ವಸ್ತುಕೊಫವ ಮೌದುಅಕಿ Allah subhanahu wa ta'ala ima wumaki kobaka mi mawduaki algon men geteren komme muslime gamachavs wajibu egenwa mawduen mawduaka gulegotun ilmu ugenun ilmu libugat komme muslim firhenaka muslim anhenegge macca emme fortam lazim wegam wani Allah subhanahu wa ta'ala ya ima gumaki obakan daskuru ekan denegat algon menna mekan engigenda wara furihama misale kannege miistakum marwe diuma fahuga kavvaluga emme foratama kureve suwalik kamuga nabiy sallallahu alaihi wasallam bayan kurabwa wani ಕವ್ವಳುಗ ಮೀಹಾಯ ಕುರೆವೆ ಸುವಾಲ್ಗೆ ತೆರೆಂಗ್ ಎಮ್ಮೆ ಫುರತಮ ಕುರೆವೇನೆ ಸುವಾಲೆ ಕಮುಗ ಏಕದೈಗ ಫಾನು ಹದೀಫ್ ಕುರಬ್ಬಾ ಫಾನಿ ಮನ್ ರಬ್ಬುಕ್ ತಿಬಾಗೆ ರಬ್ಬಕಿ ಕಾಫಿ ಹೆಂಕಮು ಮಿ ಉಮ್ಮೆದ್ದು ಎಮ್ಮೆಹ ಇಲ್ಮು ಎರಿಂಗ್ ಇತ್ತಿಫಾಗೆ ಫವಾ ಕಮೆಂಗೆ ಅಳುಗೊಣ ಮೆಂಗೆ ಮಚ್ಚ ಒಮ್ಮೆ ಮುಸ್ಲಿಮಿಗೆ ಮಚ್ಚ ವಿಸ್ ಲಾಜ್ ಬೆಗಂ ವಾ ಕಮೆಕ್ಕಂಗೆ Allah subhanahu wa ta'ala ya furiha mogotuga imam adi ila subhanahu wa ta'ala ya imam gule ilmu ganamaki me dolgon mange terega dimawa tafatu ekeki masala takabbalali kamuga winamas bay faharan algon mange iman terikam balikashuwan dimawa sabab ta kiwes algon mange Allah subhanahu wa ta'ala ya behegutun algon menna ingifawa ilmu kudawu adis mige turum algon mingiteren bay zuwanum bay kahala falsafa ver fettaka fada tafatu ekeki falsafa tahuga maccha bina kolliya fawa wahakataka filmutaka drama taka adi tafatu eki ecchehi aduha belumuge sababumuge bay pahara mis mihunge nuwata kudinge aqida yangeba lolun ara shakkutan ufede mi kamuge hagigi sabubus gulifawani Allah subhanahu wa ta'ala ya bihe ilmu algon menna negu bima mirege daruska algonu wara kurugo Allah subhanahu wa ta'ala en iman gumaki kobaka Allah subhanahu wa ta'ala en iman gumuga algon men hifahattan jehe muhimmu usul tahki kobakan wara kurugotaka bayan koddeveto balan migotum ilmerim bayan kurawwa foe Allah subhanahu wa ta'ala en iman gumuga magadu hataru kame furihama kurma mi hataru kam ege rangalu gotuga furihama nukoffikamuga waninama emihaku Allah subhanahu wa ta'ala rangala imam vikamuga nuwane miga tereng emme foratama kamaki Allah subhanahu wa ta'ala wodigen wakama imambu dengefahu ila subhanahu wa ta'ala ge rabbu anta kaman imambu adi ekalange ilahu anta kaman imambu adi ila subhanahu wa ta'ala ge ismu fulutaka sifa fulutawga ila subhanahu wa ta'ala ekkawanta kurum mi hataru kantoh geteren emme furtama kamaki Allah subhanahu wa ta'ala wodigen wa kaman imam ila subhanahu wa ta'ala wodigen wa kama imam wa mihege kibaga hunnan jehene furihama dalila yagin kama ekiga ila subhanahu wa ta'ala imam wamma ekamuge yagin kam onnam wane evves shakkennen minwara
Allah subhanahu wa ta'ala wodigen wa kamuge dalil taka balalaf kamuge wani nama Eila subhanahu wa ta'ala ge ni'matta guna adadu nukurave fadain Eila subhanahu wa ta'ala wodigen wa kamuge dalil ta guna adadu nukurave ebbes insanaka nuwata ebbes janawaraka nuhurevene tanigga etanigga Allah subhanahu wa ta'ala wodigen wa kamuge dalile fennannettane fikru ko fikam gonina migotun ilmu erin Allah subhanahu wa ta'ala iman bumge dalil ta jumla gotegga hataru bayaka bassawa mige tere emme furatama bayaki fitratu dalil fitrataki Allah subhanahu wa ta'ala komme insanege kibagawas labwa fawa fitri gotun labwa fawa sifata migotun fitri gotun algon mennan Allah subhanahu wa ta'ala labwa fawa sifatu ge terega kuda bodeti waki kurang engu aniyaya oga terikam waki kurang engu aniyaya oga terikama loebba aladumaki kobakan engu dogu hedumaki gos kamekka gabul kuru komme dimalakun a mi hekkam gonenas duniyege komme tanakun a mi hekkam gonenas dogu weri hekkam go weenamas ege zaatuge eneki dogu hedumaki massalen nekkam deke mi hekkam go weenamas enage fitratu gabul qur'ane dogu hedumaki gos sifai adi rangala noba waki kurang ege goy Allah subhanahu wa ta'ala wani algon menge fitratu galabwa mi fitri gotum Allah subhanahu wa ta'ala algon menge kibaga labwa fa bay sifata hama mi sifata ke keves effadan insanage kibaga Allah subhanahu wa ta'ala labwa fa fitri sifa engei e insana ufedde bi farate waane kan qabul kuru e insana wujuda netumuge tereng mige gaak gandaka sateka warakan aharu kuriya balakam go waninama nuwata mige sateka warakan aharu fahab balakam go waninama is miyadu nibimmati ga duni dirulun mihunne no mibimmati ga dirulene nuwata kurin mibimmati ga dirulun mihunne no mi dirulene mi nistakum wujuda genne farate waane kan qabul kurun tabi misifa fitratuge misifa Allah subhanahu wa ta'ala komme insanege ibaga uslabwafe namas waswastaka libe tarbiyatege sababu mi sifata goswe mi sifata halakwe hinga dane kama nabi sallallahu alaihi wasallam irshad debwafa egotum mashhur hadith ekkamuga wa kullu mawludin yuladu ala alfitra mi hadis ka nabiy sallallahu alaihi wasallam bayan qurban komme adamuge dariyaku ufam vegen wani fitratuge gemmati ga namas fa abawahu enage mam bafan ena yunassiranihi ena nasora ekkamuga hada enuwata yahudi ekkamuga hada enuwata majusi ekkamuga hada ekkada waswastaka libe fikurtaka tarbiyatuge sabu mi fitratu gelligende namas mifada waswastaka mifada heldun terikan dibi fohuri kamuga weenamas ekkala insanage mi fitratuge hagiga faaluwegen anna wagutebbe e wagutaki koba e wagutaki ena halakuwegen hinga danekan enen hiwa wagutu migotum balala kirt qur'anu Allah subhanahu wa ta'ala gennawa fa misalan ei insanege fitratu halakuwegen gossawa insanege wahaka fir'aun enage fitratu ena halaku egen gossove minbarki ena amilla nafsa qabul kuramun ai mi kainatuge veri ilahaki ena kama enage fitrat corruptwe mizamanuge ibaratum banakun ena amille qabul kuramun ai ena ikiye ilahu mistakunna dirun devwa hortaka gaskaha vessa mi huriha takichige milku veri farataki timanna kama alam toge veri rabbaki timanna kama qabul kuramun hisaban enage fitrat halaku famihi firon enavis halaku vedam feshima kike to ena buni qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu israil ena buni kike imanna
ඊමාන් වෙච්චීමේ බනු ඉස්රායිල් බාගාගේ මීහුන් ඊමාන් වෙගෙන් වා කලාංගේ ඒ කලාංගේ ෆියවා ඉතුරු එවස් කලකු නොවාකම තිමන්න ඊමාන් වෙච්චීම එයි ඒන හලාකුවේ දෙන් සලාමෙන් නුවානේ හෙන් හීවා හිසාබක් ගොස් ඒන හිතුගා ගිරුවරිකම් ෆාළු හිඳුගා මිබුනි ෆිතරත ෆාළු වෙගෙන් දියේ දැන් මිය ෆෝ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා වඩිගම් වාකම්ගේ දලීල් තවගේ තෙරේගා ඉල්මරින් බයාන් කුරවා ෆණි හිස්සි ගොතුන් ෆෙන්න දලීල්ත අලගොඩ මෙන්ගේ ලෝල අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා වඩිගම් වාකම්ගේ දලීල්ත ෆෙන්නගේ බහුරි අලගොඩ මෙන්න ඉහ්සාස් කරම අලගොඩ මෙන්න දෙනකනේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා වඩිගම් වාකම් ඒගේ එත් දලීලකි කොබාත එගොතුන් ඉල්මරින් බයාන් කුරවා ෆොයේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ හදරතුන් අලගොඩ මෙන් කමකන් එදී දන්නවාස්කමුග වණීනම ඒ ඉලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අලුගොඩ මෙන්න එකම මින්වර කොද්දෙමු මිසාලක බලාකමුග වණීනම වරම් මුස්කුලි උමරක් ගොස් දරියකු ලිබේන උමර ෆහනාලා ගොස් වණිකෝ ජකරියාගේ ෆානෝ දුආ කුරෙව්වි එකදයිගේ ෆානා දරිකලකු දෙව්ව මංගේ එහෙඳු අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ජකරියාගේ ෆානා දරිකලකු දෙන්නේ අදිමීගේ තුරු මෙස් අලගොන මෙන් වෙස් අලගොන මෙන්ගේ රාජ්‍යයේ රත්තෝ කිත ෆහරතෝ අලගොන මෙන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ හදරතුන් එදි දුආ දෙන්නේවි වාරේ වෙස්සෝ මං එදි ඒ දුආ අලගොන මෙන්ගේ තෙරෙන් අලගොන මෙන්ගේ හැම ගාමස් අලගොන මෙන්ගේ හයාත වෙස් අලගොන මෙන් ෆෙනිෆේ බොහරි මිස්කිතුන් ලොකමගෙන් බයරරනුගා දුආකෝ සලාතුල් ඉස්තිස්කාකෝ දුආකෝ ගේ ලොකමගෙන් දාතනොන් හම නුවත ඉරුකොළ ෆහොන් වාර වෙහි පොරිතන් අලගොමන ෆෙන්නගේ බොරි මි කංකමකි ඒලා සුබ්හානහු වතාලා වඩගෙන් වාකමුගේ හිස්සි දලිල් දුතු ගෙල්මෙන් ගෙන්නවා අලගොමෙන් දෙලු ළඟ ෆෙනේ කමකන් එදි දුආ කුරුමු එකමෙන් එබ දෙව්වා තෆාතු එක කංකම් මිගොතුන් මි කංකමුගේ මිසාල්ත ගෙන්නම් වෙජ්ජ කමුග වණීනම එතබ්බා වර මිසාල අලගොමන විකුරු කර විදාන මිස්තෝගේ දුආ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඉජාබ කරමු මි කංකමකි ඒලා සුබ්හානහු වතාලා වඩිගම් වාකම දලීල් කුර අදිවස් බුද්ධිගේ දැන් යෆෝ ඉල්මෙරින් ගෙන්නවා අනෙබ්බයකි බුද්ධිගේ දලීල් අලගොන මේ සිකුණෙන් විස්නා ෆිකුරු කුරුමු නුවත අලගොන මෙන්න දිබේ තජරිබාත හොගේ අලීගා අලගොන මේ දෙන ගන්න කංකම ගමච්ච බිනාකෝ අලගොන මෙගේ බුද්ධියෙන් දෙන ගන්න කංකම බිනාකෝ හොන දලීල්ක මිගොතුම් බලායරුග කවුනුගා මීවා හුරිහා තකිච් අදි හුරිහා මඛලූගුන් තකි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා උෆෙද්දවි තකතිකම දලීල් කුර බුද්ධින් විස්නා ෆිකුර් කුරීම මිගොතුම් බලායරුග මි zamanuge science was hekide kamen ei mi kainateki feshumevva kainatekka komme ves zamanegga mige vetu vediyata eta zamane kuriga mi kainatu wani feshigen asakama ehvima buddhiga dalila balaruga algon me suwal ufaddane e feshuni kihenen he e feshuni kihenetto algon me suwal ufeden mi kama balaruga kame fesheni komme faratakum ekame fettevim ehvima mi kan eba dalil kure mi kainatu fettevi mi kainatu do ufedum fette farate wane kama ei buddhiga dalil tere himeneka migot Allah subhanahu wa ta'ala mikaman inkar kura mi hunna eila subhanahu wa ta'ala nune mi kainatu ufeddevi amille she ufeduni mi guna fikurta ge mi hunna raddu debba Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurwani am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun evves ufeddevi farataka nula amille toye tiyabami hun ufedigati nuwata tiyabami hun ge nafsu ta tiyabami hun amille toye ufeddi am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun nuwata ebami hun toye ebami hun amille toye ebami hun ufeddi megen evves kamaka banairu gami astu hagigatu gega evves
hagigatan ekkamennu algon me komme defalak wes gabol qur'ane mi miskita belikamuga weenamais mi miski bina kur bay ko ebave mi miskita ki mi miskin amilleya egga ganu macchen anegga ganu lagen nuwata en hilaganu macchen anen hilaganu lagen amilleya miskin ege zatuga evves bay ge hiter kamanunda binawegen a tanennu miskitaki nuwata chance kun nuwata enum wes gotaka ecce binawegen awmaki insanaga buddhi gabul kurmennu evves farata kanula dengani gotu Allah subhanahu wa taala min ghair shay evves ecce kanula hiyo fedun evves ecce kanula hulliyaka ecce ekalagun mi fenna baykala jadu hadami fenna kulliyaka evves kamen nohor kulliyaka horiha ecce wujudan mi enno Allah subhanahu wa taala egotan nu fedene Allah subhanahu wa taala woni egotan hiyo fede egota kannu ekile salgon menge buddhi gabul kurmennu adis mige turu misalaka amillen echen ufeduniye buna mihaku bunakamuga waninama dirhuri janaware algun menna fenijje kamuga waninama nuwata saharai getere galgon mehinga pudanikon etanu bina fenijje kamuga waninama nuwata janaware ge fiyawalo fenijje kamuga waninama algun men suwalu ufedeni mi ekkala fenum binayeki kaaku ge echetto kaaku hedi echetto nuwata mi janawaru ge milkuwere farateki kaakuto mi suwalu fedeni eki evvesadega amillen ufedigam waacche kamuga algun no dekena nuwata janaware ge fiyawalo fenijje kamuga waninama algun men gabulen nokurane mi fiyawalaki mi mitanuga amilleya taggandu negigen evves faratige baaren neti ufedi waacche kamuga algun gabulen nokurane hama ifadan adi koda misalan algun kiya dena misalaka algun men getere mihaku midiyai geyaka geyad diyayruga badige ga mihuri kaan hada algun men e badige wade etanuga hori kaatake tika etanuga hori botake diboy mi kaatake tika mi botake diboy mafo etanuga nukume gen damun algun men getere evves mihaku suwal nu algun men getere evves miha gabul nukurane ei e badige terega amille ufedi hori ecchetakekam nuwata etakete fenonimus algon menterega hitan arane me kaaku hedi kaata kecchen hi kaaku tayyar ko for miru kaata kecchen hama migota algon men mi diriwule duniyega algon men newa lumattaka walawwa oxygen mizamanuge barat kumna algon men kewmattaka gaskaha vessa janawaru lawwa adi mige iturum ves algon men diriwuluma beenunje tafatu ekeki hajat insanaku beenumwa huriha hajattake fudene gotam huriha nizamutaka achchita levve parate wanekan algon buddhiga bolkure mi buddhiga bay dalilta adis mige turu eta baawar dalilen ebohri buddhiga dalilta e dalilta kun dalil kure mi kainatu wujuda genne farate mi kainatu gawa makhluqun ta wujuda genne farate wanekan adi algon men insanu ufedde farate wanekan algon men buddhi ekide adi mige turun kurimi bunigota zamani sainsuge adigaves gabul kurmaki mitakete wujuda genne farate wanekan mitaketcheke evves hadega amille kan nota chance kun nota accident kun ufedunecheno den yafo ilmerin gennawane dalilaki Allah subhanahu wa taala wodigem wakam dalil ta gennawaru ilmerin gennawane dalilaki islami shariatu ge furihamaka islami shariyan ege zatu ge dalil kureye Allah subhanahu wa taala wodigem waka islami shariyate alugonu mitanuga mibuni bahuga muradaki adam alayhi salam ferige rasul sallallahu alayhi wasallam amaya aswa shariya komme nabi bekadatu as eki zamanuga en nabiyako anen nabiyaka baddal wefanen nabiyum wes mi horiha bekadum wes dawwat devwa fani em manhajaka ekkamakun ei hama ekani Allah subhanahu wa ta'ala en alukon kurum adi mi nabi bekadunge tereng evves nabi bekalaku vidaluwa fani timannayaki Allah subhanahu wa ta'ala mi bimmacha fonuwa emme fohoge nabiyaye vidaluwa fani nabi sallallahu alaihi wasallam fiyawa iturevves bekalaku vidaluwa fani miha hisabu mi nabi kamuge risalatu nimuni adi ekadege fane hem vidaluma fahuga hagigi evves nabi bekalaku nuwata nabi kama dobu timannayki nabiyike kiyagen dawwa kuri
doguweriya ko menuwi efa dawwa ekoffa enne adi efa demihiga faratu e nabi bekadon rasul sallallahu alaihi wasallam hama wadagen nabi bekadon faratun finifawa pada mu'jizate bes finifa enne adi efa da risalate bes genefa enne misalaka islami shariatu ge risalatu ge furihama kam balakam ge waninam akhlaqi gotum furihama risalate mujtamauga amankan gaayam kuruma adul insaf gaayam kurumuga devana enne fada furihama risalate islami risalate mifada furihama risalate insanun diriuluman ekashigam wa furihama nizame hodifa enne miviha tana egotan amilla nizame tayyar kuram masikka kuri evves bayk namais e huriha kamen e furihama kamen huriha kamakan ali alwala furihama nizame Allah subhanahu wa ta'ala wani labwa fa e islami sharia ilmer midalwani mi islami sharia du furihama kamakiyes e islami sharia fonu bi farate wane kan e farate ki insan non kan adi insanu khalqu kure bi farate kama dalil kure den efoga devana kame gotugo mennani Allah subhanahu wa ta'ala imamuga rabbu anta kamuga Allah subhanahu wa ta'ala ekkawanta ko ei khalqu kure guma adi milku weri kamuga ila subhanahu wa ta'ala ekkawanta ko adi mige ituru duniyega muli kainatuga mihinga horiha kame tadabbur kuragumuga belhettomuga ila subhanahu wa ta'ala ekkawanta kuru enkam Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurabani ala lahul khalq wal amr tabarakallahu rabbul alamin ila subhanahu wa ta'ala ge ala ila subhanahu wa ta'ala nun heye milkuegem wani khalq kuraguma adi mi nizame gotum kankan tadbir kurabwa belhetto mi kankan milku dengam wani ila subhanahu wa ta'ala nun heye tabarakallahu rabbul alamin e ila subhanahu wa ta'ala hustahir wante ehen kam algon men Allah subhanahu wa ta'ala iman bumuga den qabul kuranje emme muhim kamaki ila subhanahu wa ta'ala khalqu huriha takechen khalqu kurvi ila subhanahu wa ta'ala ekanika ila subhanahu wa ta'ala ekamuge vis sharika kun waka adi kainatu ga miwatakati milku wadigatumga ila subhanahu wa ta'ala vis sharika kun waka adi duniye midawruwa dawruma kainatu ga midawruwa kankamuga ila subhanahu wa ta'ala ya vis sharika kun waka den yafuga miyannani mi boni kamaki ghayr muslimun getere huriha emmen vis imam wa dekanta Allah subhanahu wa ta'ala wodigam wa kama adi Allah subhanahu wa ta'ala ge rabbu antakama makka ge mushrikum ves mi dekaman imam den yafuga menna timwana kanta Allah subhanahu wa ta'ala ekkawanta kurum alukamuga timwana kame gotuga menna ilahu antakamuga ila subhanahu wa ta'ala ekkawanta kurum nuwata alukamuga ila subhanahu wa ta'ala ekkawanta kurum mi kamuga makka ge mushrikum go sada kon emihum Allah subhanahu wa ta'ala en alukon kurumuga sharikun take beenon kuri alugon menna mifenna duniyawi ehen deen tawge ahulu erim vis emihum qabul kure emihum ufedde farate waakamun ekamuk efarata ekiga emihum kommes buden nuwata kommes soliben nuwata kommes pada insanen nuwata kommes pada janaware mi baawer kogin emihum shariku kure megotun alukamuga Allah subhanahu wa ta'ala ekkawanta kurumuga alugon menje dewattaruge alukamuge Allah subhanahu wa ta'ala ekkawanta kur beeru fushun kura alukanta misalaka balakamuga waninama hajj roda zakat sadaqa dinu mifada kanka beeru fushun alugon men kura alukanta uga hama ikani alugon men e alukanta kuranjeni Allah subhanahu wa ta'ala nisbekko ila subhanahu wa ta'ala ge wajhu fulu edige ila subhanahu wa ta'ala ya ebbes farate baaveri nuko alugon men e alukanta kuranje den yafahuga hitun kura alukanta eki kobata ege terega tawakkul kurum Allah subhanahu wa ta'ala ya wakil kurumuga alugon men ila subhanahu wa ta'ala ekkawanta kuranje adi mige turu kankamuga waagiyan edu Allah subhanahu wa ta'ala ge hadaratun ekani alugon men kankamuga waagiyan edenche mi kankamuga waagiyan edumuga tawakkal kuruma adi mige iturum ves
hituge alukantaka gulifowa tafatu ekeki kankamuga alugonu men Allah subhanahu wa ta'ala ekkawanta kuran jehe alugonu men namaz kuruma roda hifuma zakat dinumuga ila subhanahu wa ta'ala ekkawanta kuran ehembe Allah subhanahu wa ta'ala suratul fatiha ga wahi kurabani iyyaka na'budu alamen alukan kurani hamaikani iba ilah subhanahu wa ta'ala wa iyyaka nasta'in adi alamen waagiyan yedenives hamaikani iba ilah subhanahu wa ta'ala ge hadoratune mi ayatu ga miwani alukamuge dewattaru kamugawa beru fushum fenna alukantaka adi hituge alukantaka e dewattaru ga alukan gennowa mige turum bes ilah subhanahu wa ta'ala ekane alukan kuruma goala tir qur'anuge etam mitanu wani bayan kurabbo adi nabi bekadum fonugumuge emme muhimmo e maqsad ki vesmi adi huriha nabi bekadum ves dev vidawata ki hamaikani Allah subhanahu wa ta'ala alukan kuruma den yafoga hataru wanakam ki Allah ta'ala ge ismu fultaka sifa fultahoga ekkawanta mibabuga bay muslimum ves wani gos edifa ba in muslimun nabis wani mibabuga gos edifa Allah subhanahu wa ta'ala ismu fultaka sifu fultahoga ekkawanta mushrikun ge ituru ba in muslimun nabis wani gos edifa migotu bid'a ge gina ahul weri wani Allah subhanahu wa ta'ala ge ismu fultaka sifu fultan ekkawanta kurumuga gosada migotu Allah subhanahu wa ta'ala ge ismu fule nuwata sifa fule alugonu men iman wairuga iman wan jeheni en evves sifa fule ge nuwata ismu fule ge maana badal noko e oi gotan alugonu men jeheni an iman wa adi e ismu fule nuwata sifa fule ge wattaru bayan ko gennuwan adi ege kaifiyatu kihenekkam bes bayan ko gennuwan adi egen evves ismu fulaka sifa fulen alugonu men nuwane insanegge nuwata ehem makhluqigge isma ka nuwata sifa ekay ge kurata isme sifa ye me kiyani alugonu men isme boni mege maana ki nan den sifa ye boni mege maana ki alugonu men hama dive hebawmi buna sifa ewa Allah subhanahu wa ta'ala nisbakko ila subhanahu wa ta'ala ge nam fuluta nuwata ismu fuluta ke me kiyani den sifa fuluta ke me kiyani mi kankamu alugonu men evves makhluqaka egbe nukon algon men jehne imam Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurwani walillahil asmaul husna ila subhanahu wa ta'ala shawani rivati wegen wa ismu fulta fad'uuhu biha e ismu fulta benukon tiyaba men dua kurash den kirt qur'an Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurwani ila subhanahu wa ta'ala bi sifa fulen algon men terega mi kirt qur'an tarjuma kuray fawi mi bay fattahu gesnuba kasukon Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurwani Adam gafano khalqu kurevi way bayan kurabwa ila subhanahu wa ta'ala wahi kurabani khalaqtu bi yadayya yadu arabi bahuga mikiyani ata yadayya ehem bunima arabi bahuga ege maana ki deyappul Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurabani khalaqtu bi yadayya timan ila subhanahu wa ta'ala Adam gafano khalqu kurevi deyappulun ila subhanahu wa ta'ala ge deyappulun miha hisabum bay biduwa veri ahul verina kihenetto miwi miya imam wanjehe goten engi fenne ashab bekadunna salafus salihunge bekadun miyan imam vi goi fiwa ituru gottake gennam fesh tafatu ekeki falsafa veri ahul veringe fettaka emihunge fikurtan islam deena wadegen awmuge terega ashairinna mu'tazilanna mi fada tafatu ekeki mihun fedegende migotum algon men fennana bay kurige Qur'an tarjamata balal Allah subhanahu wa ta'ala e bebe kalunan e herifawa kusha maaf ko dewash bay be ebori mi bay be fon tarjama kurarwa e ayat tarjama kura Allah subhanahu wa ta'ala ge guduratu ge maana ga kurabba ehem begen ebe fon diafwani yadu gudurak pulun Allah subhanahu wa ta'ala ila subhanahu wa ta'ala ge yadu gudurak pulun Adam ge faano ufeddevi den ehem buni masko hagigatuga ilmu hori mihakunama suwalu faddane Allah subhanahu wa ta'ala ge wani emme deguduran he
Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurban biyadayya deyappulun khalqu kurebe Allah subhanahu wa ta'ala gone me degudurai ehennanu Allah subhanahu wa ta'ala ge niyumattan adarnu kureva dan Allah subhanahu wa ta'ala ge kuludumanta kama kudura alugon menna adodunu kureben ehmima mi tanuga miwa ayatan alugon men iman wani kihenetto ade emme furtama kamaka alugon men mi ayata iman wa iruga mi sifafulan iman wa iruga alugon men nuwane ege kaifiyatu bayan kogge kihenekkan Allah subhanahu wa ta'ala e bayan kofwa deyappul wani Allah subhanahu wa ta'ala deyappul wani kihenekkan meveni gotakashe wani eveni gotakashe wani kiya alugon men ege kaifiyatu bayan kurmen neti ege goy bunedinu men neti alugon men jehene yan iman wa adi mi evves makhluqegge alugon evves makhluqa ka alugon men egge kogge nuwana salaka bunege nuwana meveni makhluqegge akkahala akkuleke bonefikamuga wanina me hisabun ene wani gosada hama efadan makhluqegge ataka wattaru nukurikamuga weenamais e akkulu hunnani miveni henne bone hiyala alugun mingi sikundiya fikuran Allah subhanahu wa ta'ala ga akkulu hunnani miveni wattar kashe eveni gotakashe ge bone sikundiyan egenessikamuga wanina mes ewani gosedi den mi horiha kamakun salami wamwegen ashairi agida tawga bayin mi hun kihenen mi kantak kuri emi hun kantak kuri gotaki inkar kuri Allah subhanahu wa ta'ala wahi kura khalaqtu bi yadayya tiban Allah subhanahu wa ta'ala deyappul halu kurebe mehmi mifada sifatak eba mi hun inkar kuri nuwa echekam gabun ekam Allah era wes eki rangalu gotennu ehedeni wes kohe Allah subhanahu wa ta'ala ehim wahi kura wafa namas Allah subhanahu wa ta'ala deyappul halu kurebe me ehim wahi kura wafa ei nengechekkam bone inkar kuri kamuga weenamas e hedeni gohe hama egota Allah subhanahu wa ta'ala mi ayatuga mi gennawa fawa gotan algon men aslu haqiqatuge iman wanjene ehmi algon men iman wane goibes Allah subhanahu wa ta'ala wani bayan kurabba e akkulan iman wane kihen Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurabani laysa kamithlihi shay'un Allah subhanahu wa ta'ala ya ifada vegenwa kuda minwarakabes aslu mitanuga arabi bahuga mi genessawa siga mi genessawa goin algon men rangalan ingijjikamuga wanina algon men engene mi wara warugade Allah subhanahu wa ta'ala mi wahi kuran wara warugade basqalakum laysa kamithlihi shay'un Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurabba fada zarregge minwaru wes Allah subhanahu wa ta'ala ya ifada vegenwa ichennuwe zarregge mus evves minwar kitamme kuda minwaraka wes Allah subhanahu wa ta'ala ya ifada vegenwa ichen nuwakan Allah subhanahu wa ta'ala mi wahi kuran wadi ilaha ifada vegenwa evves ichennuwe laysa kamithlihi shay'un ekamuka Allah subhanahu wa ta'ala wahi kuramani kige wa huwa as-sami'ul basir Allah subhanahu wa ta'ala as-sawa wadigemwa ballawa wadigemwa ila ekkala biduweveri ahuluverin kihenatwa miyayatuga as-sawa wadigembuma ballawa wadigatuma iman wani mes Allah subhanahu wa ta'ala nisbefwa desifay adu ehuma bellon envima Allah subhanahu wa ta'ala as-sawa wadigemwe balla odigemme Allah subhanahu wa ta'ala wakam qad sami Allah qawlan lati mi Allah subhanahu wa ta'ala mitana wayna Allah subhanahu wa ta'ala ekal anhem mihage dekki waaka ila subhanahu wa ta'ala aswa odigenne ve ila subhanahu wa ta'ala waykron ehem viru mi bidovera ahulwerin kiketo mitanan imam muge baami bunen ebami hum buna waaka ki e Allah subhanahu wa ta'ala ge aswa odigatuma Allah subhanahu wa ta'ala ge ballawa wodigatuma ki ekkala kurin ayatuge kurin kolodiya faden evves makhluqegge bala belumaka evves makhluqen aduha ehumaka eggevvegenwa hama ekani Allah subhanahu wa ta'ala ge zaatu fulan ekashigenwa gotakan Allah subhanahu wa ta'ala e adu essun Allah subhanahu wa ta'ala aswa wodiganawai adi Allah subhanahu wa ta'ala ballawa wodiganawai Allah subhanahu wa ta'ala ge zaatu fula Allah subhanahu wa ta'ala ge zaatu fulan ekashigenwa gota evves makhluqe ge adohuma adi evves makhluqe ge beluma eggen nuwa gotan Allah subhanahu wa ta'ala kankan aswa wodigenwe adi balla wodigen ehemwege ahul sunna wal jamaatu ge ilmeren vidalwani
timam men Allah subhanahu wa ta'ala ge appulu de appule bunima timanna men eyavves iman wane gotashe e ilah subhanahu wa ta'ala ge zaatu fula ekashigem wa gota evves makhluqegge nuwata evves insane gade evves makhluqegge ata eggel nuwa ilah subhanahu wa ta'ala ge zaatu fulan ekashigem wa de appulu wa kay Allah subhanahu wa ta'ala etanuga wahi kurabwa fani ege maana furolala ege maana badalkom eyan inkar kurmaki ei alugonu menge maccan ekkamen nune alugonu nangoti Allah subhanahu wa ta'ala baawala vigota imamume ila subhanahu wa ta'ala ya effada vegemwa evves paratenwe mi alugonu men ismu fultaka sifu fultaka imamumuga gengulanjehe amu qaidaki tankole waqtus digwege hingaje duaki alugonu mi bayan kuri wahakata ki tiemmeha lobeti ahunge adi adossamane ukhtunge iman terikama Allah subhanahu wa ta'ala medu yagin kan ila subhanahu wa ta'ala iman wanje gota behegutum kommes minbarege ilmen libigendiya darusikkamuga vegendiyum wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.